기대합니다. Gak ngerti sih, gak ada subtitle. 함께 해주신 우리 인도네시아 전통 의상과 인도네시아의 구나와 패트리샤. First of all, I'd like to say thank you so much for Jesus Christ, of course, and of course for Asia Model Festival who gave me this opportunity. Berarti yang itu sama, Ci. Lucu kemana sih? Aduh. Kan zaman sekarang tuh dijarang pakai cash ya. Ya nggak sih? Udah jam 2 pagi nih, say. Jam 2. Yuk, besok harus pagi lagi. Kita mau pergi ngopi dulu. Maksudnya mereka ngopi, gue pesan Uber. Meja Tokyo. Udah banget gue dari gak. Let's go to the event. Gimana? 30 menit aja. Jangan. Naik PA. 본 행사에 앞서 사단법인 아시아 모델 페스티벌 조직위원회 양의식 회장님과 사단법인 대한민국 유튜버협회 김영경 회장님의 인사를 드리겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 그 아시아의 얼굴은 여자 모델 둘, 남자 모델 하나가 탄생했는데요. 세계적인 모델로 성장해주기를 Gak 기대합니다. ngerti sih, gak ada subtitle. 함께 해주신 우리 화려한 무대를 열겠습니다. Young Asia to the world. Let us begin 2023 Face of Asia. Star is born. Face of Asia. Star is born. Now we have the National Costume Fashion Show, presented by 60 models from 24 countries throughout Asia on stage. 대만 전통 의상입니다. The national costume of Chinese Taipei. 인도네시아 전통 의상과 National costume of Indonesia. 일본 전통 의상입니다. The national costume of Japan.
highest score will be given the sponsor award. Now, let us announce the glorious top 10. Number 13, Patricia, congratulations. Congratulations, number 15, from Indonesia, Nancy. Indonesia. Guys, because I'm able to stand right here and represent my home country, Indonesia. Indonesia, thank you so much for the ones who sponsored. And I also want to thank my family, my mom, my dad, who always supported me. Thank you. 그럼 발표하도록 하겠습니다. 2023 페이스 오브 아시아상 여자 부문 상금번호 15번 인도네시아 메시. Indonesia, Nancy. Congratulations for winning the Indonesia. 2023 Face of Asia Female Model Award. Indonesia. 감사합니다. 수상소감 Indonesia. Please make the acceptance speech. First of all, as I said, I will thank Jesus Christ. And I also so grateful that I can represent Indonesia. And I also want to thank my family, all my family, my friends. Thank you so much, Face of Asia. Thank you. 네, 페이스 오브 아시아상을 수상한 메시 다시 한번 축하드립니다. Congratulations to Messi from Indonesia for winning the Face of Asia Female Model Award. 태국 카이모. Sawadikap. Sawadikap. The grand prize of 2023 Face of Asia. Swiss. Aduh, aduh, aduh. Our Miss Universe Indonesia. Kita mau lunch dulu say sebelum nanti ada acara-acara lagi ya kan. Yuk sambil nyari makanan di sini. Padahal sebenarnya ini lumayan strategis sih, maksudnya kayak banyak makanan, hotel langsung banyak makanan. Cuman emang lokasinya jauh banget dari kota. Kalau naik tren 1 jam, naik mobil kayak ya ongkos jam juga gitu. 소고기 있나요? 네, 소고기 토핑에서 나올 거예요. 소고기가 또 나와요? 소고기 토핑 여기서 샤브샤브처럼 찍어서 나올 거예요. Aku seneng banget ya tim Indonesia. And she also joined Indonesia Next Top Model. 미스 인도네시아 모델 대회 심사도 하시고 심사 모델 Typical Korea, right? Let me introduce. I'm Patricia Gouw from Indonesia. What about you? 크리스탈이 Nice to meet you. Nice to meet you too. Let me try this. So basically, I got this from the big box that they gave it to me, and I tried already. And I'm so crazy about brush.
udah mau mulai acaranya. Ya lihat tuh dan belakang pada cantik semua kulitnya ya. Wah, iri nggak sih? Aduh, gimana dong? Mereka lebih cakep daripada kita nih, Say. Kulit-kulitnya bedak-bedaknya mungkin ya, Say. Kayak gue harus ini deh, jangan ngeten-ngeten lagi deh. Anyways, acara udah mau mulai. Kita semua sudah kayak berkumpul di sini. Semuanya sudah pada duduk. Semoga lancar. Semoga lancar, Em. Model Awards, the Fashion Star Global Award. 베트남 모델 우이벤남은 2020 언택트 페이스 업 아시아 인 서울에 참가한 아시아 77. As a model, he's now expanding his career. 인도네시아의 에바니 위토는 2017년 페이스 업 인도네시아 출신으로 또 인도네시아's 넥스트 탑 모델 제18회 아시아 모델 어워즈 아시아 인플루언서상 수상자는 인도네시아의 구나완 패트리샤. Patricia from Indonesia. 구나완 패트리샤는 2012년 미스 인도네시아 출신으로 Asia's Next Top Model 4에서 Patricia was the 2012 Miss Indonesia and won the second place in Asia's Next Top Model. She's the main judge for the reality show Indonesia Next Top Model, a beauty influencer, radio DJ, and so on. 수상 소감 부탁드립니다. First of all, I'd like to say thank you so much for Jesus Christ, of course, and of course for Asia Model Festival who gave me this opportunity to get this award. Wow, it's such an honor. It's 2023 Asia Model Festival Asia Influencer Award. So, 감사합니다. Oppa, Omaya, Patricia. Ada. Ingat suaminya ada di situ itu di belakang ya. I forgot, you know. Okay. More fun. Okay. Here, 3, 2, 1. Okay. Suka banget deh Oppa-Oppa begini di belakang gue, kan lucu banget ya. Cuman udah punya suami, sampai ikut di sini lagi. Lucu banget di belakang aku. Later, coklat. 뭐라는지 모르겠어. 감사합니다. Ya Allah, Judulnya di sini seneng. Bicarain apa sih ini? Gosip apa sih? Ini adalah masa depan. Ngomong apa sih? Apa sih ini? Pendengar yang baik ya. Ya, Anda adalah notulen. Jadi kalau ada mau biasa teh Parsai. Oke guys, Video. Bye. See you in Indonesia next year. Oh ya, Geneva. Bukan aku Geneva ya.
anggur sih. Bye. See you guys.